Tezi atimbote binabatu wanefa Royal Heritage Festival vanervotoda vachibvamu yani gene ndira vanamamgara urinina urini emishapu mintinyini pagai achisere amsego avarel gadena rodobone sanye kamus soma chozi siri namakati wabonyi Mustafa. All right. Nanyi. Naringo. Mustafa. Ugaribu wa kamanda chini. Yade bwana vipele wana mpera. Gani bachukasha wana nefa. Riape na mawanyana. Na urini. Kama temuyani. Urini nishabu. Kifaba na nyenanyi hapa. Kama sabu wengine yana. Spero na generala. Kifaba ishila. Okay, that's general siri. Apa role ka dene bodo ko sanyi. Apa mena general aro tera kapsa this morning. Kapsa abe wimbo rufiyo shila. Bana basi. Ya bana mangara ngene dira. Riche one ni tasmana sor tukobiya gamata. Batu ko dera gamanta ba indira one chone ke. Uchone so machosi. Ya bana mangara ziti chosi one. Ngene dira. Ya dani ngene ruwane wa yana. Urini batu dani muyani msomesha boda muyani. Urini na dina nyapa. Dina nyapa. Chapero Fagai. Chipeta. Kama dari bicara baru dari nyapa real gade udah mau nyanyi. Ada bodi malu biasa. Dari yang sendiri. Ya, baru gade yang usul sendiri. Untuk depan kamar manggaran. Mister Chafeta, Mister Wahab, kamar manggaran. Royal Heritage Festival 2019. We are out here and signing out. We still have people. We're gonna interview this guy. What's up? Ya, Royal Heritage Festival. Kuma di bagaimana di bawah? Baru mai sama di masa ini mau kapan? Baru mai sama berapa ini? Jiani batu kaba. Foto ni batu mangara ngene bira. What
Manda Rwanga Manda. Nediwane Rwanga Manda. Tacha Venda and I'm signing out.